nje mawuzosenda nje wena u10 rand uhambe uyongena kuleso sikhwama uzosiza nje kakhulu bafowethu, uzosiza nje kakhulu. Ngiyacela nje siwumphakathi siwumndeni wala ka TikTok ukuthi bafowethu senzeni nje kanjalo. Ngiyanicela nje bafowethu, ngiyanxusa njengoba ngikhuluma lento bafowethu kubhlungu nakimi, angazi nami ukuthi ngingayibeka kanjani, kodwa ke ngiyacela mangiphuma nje kulo live ngingazi makuthi ukhona ke uThabang khona la kulo live, ngicela ke a request yena bese ke sikwazi ukukhuluma naye. Kodwa ke lento engiyishoyo ngiyafisa ukuthi yenzeke, ngiyafisa futhi ukuthi iphumelele nje bafowethu, ukuthi kube kanjalo. Sikhipheni only 10 rand, angeke ngizokhipha imali enkulu ngithi 50 rand umkhulu kakhulu bafowethu. Only 10 rand sifakeni esikhwameni bafowethu, sifakeni esikhwameni. Mengizothi sisebenzise yona le kaMvelasi. Manje ngithi uMvelasi akasekho phela, akasaphili nathi la emhlabeni, so ngicabanga ukuthi zonke izinto zakhe vele zizovalwa, yabo. So lo account angiboni ukuthi sizosebenza le account yakhe, so ngizocela i-account kaThabang, uThabang Khumalo, lo behlala nosiqiniseko endlini la kwenzeke khona isigameko lese senzeke khona la ukuthi ashiye khona ubani usiqiniseko umfoka kaMvelasi. Kulo bhuti loyo ke behlala naye kade emcuphisile bephila bonke kubhuti nokumfo wabo. Ngiyacela ukuthi ke imali soyifaka kuye, kodwa ke mengingakakhulumi mina naye uThabang, so into ke ngizoyenza manje mangiphuma kulo live uzonginika ama-account details, noma ke kuzophuma kuye ukuthi ke sibasinikeza i-account yomndeni wakhe ukuthi senza kanjani, angazi ke bafowethu ukuthi kwenziwa kanjani lapho. Kodwa ke mabenginikile ngiyanithembisa ukuthi ngizokwenza ivideo ngiyiposte lapho, ngingene futhi khona la ku live ngiphine lo account leso besifaka kuwo 10 rand bafowethu. Lo mali leyo ngiyafisa nje bafowethu abathandi baka Maskandi ukuthi sizincwabele thina usiqiniseko. Ngiyacela, ngiyanithemba futhi ngiyazi ukuthi la ka TikTok sibambisene kakhulu, futhi ngiyanithemba la ka TikTok ukuthi into masithi siyayenzisisa. Hayibo lonto leyo nganibona nenza izinto kuyi-team Tamara, angithi uyayibo lonto. So angifuni ukubuyela lapho, kodwa nje ngiyanithemba kakhulu. Ngiyacela nje bafowethu, ngiyasicelela bafowethu, ngiyacela laba ababhala okubi lana angeke ngibaphendula, ngeke ngenzeni, but umuntu masehambile emhlabeni ohambile kubhlungu, noma ungamthuka lo muntu okusalayo akezwa bhlungu, ulele la ekhona, angeke futhi aza kuphendula, angeke kwenzeke lutho. Mawumthuka umthukela nje ubala, yebo. Kodwa ke ngiyanicela bafowethu, umndeni kaMvelase la ukhona makuthi bakhona la ngithi dudu kini bafowethu, uMvelase mesiphila naye khona la eGoli, ila bephanda khona, ila benza khona izinto bafowethu, siphilile naye uMvelase. Uye wafika naye kwami, saphila sonke kumnandi. Angilazi ke side lakhe elibi, ngoba ke menginaye mina. Vele umuntu mayekude kunawe angeke uzumazi ukuthi umuntu onjani, angithi yabo. Mina ngizonitshela hayi ukuthi ngikhuluma ngoba usehambile emhlabeni ngithi bokumuntu oright onjani, cha. Mina ke kuye since ngimazi akaze angiwazi unqa wakhe, ebengivakashela kimi, sadla inyama, saphuza udrink, kwaba right kwami. Ngiyabaza ubuhle bakhe ebebenza nami, engiyala engibonisa ukuthi mfana kithi uMaskanda owazi wena, engichwenza too much futhi naye usiqiniseko ngathi wena uskirikri, owazi ama hip hop, opiano, o-R&B. Lokhu mfana kithi awukwazi, ngizokufundisa, ngihlala la yenza kanje nakanje. Iziningi into engisifundile ngayo usiqiniseko bafethu ngoMaskandi, angithi yebo. Into nje ngizoyikhuluma lonto ukuthi ukwenzile akwenzile, uyidlalile yakhe indima la kwaMaskandi bafowethu, yize bengasiye nayo ke umculi kade kuumlandeli, kodwa bakhona abaculi abanye abasizakele ngaye usiqiniseko umfoka kaMvelase. So bafowethu ngiyacela nje kunina ukuthi asenzeni ke iqiniso,
asenzeni nje iqiniso ke bafowethu ukuthi sikhipheni nje o10 angakayikhiphi ke iaccount bafowethu le account engizoyikhipha izohamba lo mali iye kwabomvelase angifuni kube iaccount yami angeke ngize ngifake yami account ngizocela iaccount kaThabang uThabang lo ngizoyiphinda futhi lento ngizocela iaccount kaThabang lo behlala naye umvelase bebehlala bonke endlini ngizocela eyakhe ukuthi sifake nje siqale nje khona namhlanje abazokhona yabo siqale nje sifake o10 kuze kuyofika usuku kasiqiniseko lokugcina la sombeka khona endlini yakhe yokugcina bese ke lo mali siyayihambisa sise khona kubomvelase bafowethu isikhove simhlophe lesi singenaphungu umlandeli kaMthandeni omkhulu ke lo bafowethu ngiyanicela kusho mina kanjalo yabo yabo so wesibiya njengoba ngenze kanje mengithi uyangena la so angifuni ukufaka abantu engathi bazokhuluma izinto eziphuma eceleni yabona ngifuna nje ukufaka abantu engazi ukuthi bangazi bangakhuluma into ezi-right ezinengqondo uyayibona lonto so kukanjalo nje bafowethu ngiyamcela bafowethu mangingakwazi la ngeke ngikufake hayi kabi mangingakwazi angeke ngize ngi-accept kahle yabona noma ngikwazi kodwa nje angifuni uku-accepta la bese uzoba khona umuntu ozokhuluma kabi nje ngicela nje lento nje engicela nje bafowethu ukuthi ngicela nje ukuthi senzeni kanjalo nje bafowethu ngizwila ngithi ngiyacela nushare nje no live makuthi bakhona abarecordayo bewurecord ke ukuzosabalale ngiyacela nje bafowethu ukuthi sisende nje abo 10 rand please sinikele for umvelasi ngiyanicela nje bafowethu please umfoko kaMvelase kuyiqiniso ukuthi akasekho emhlabeni iaccount ke bafowethu ngizoyikhipha uyabona ke khona abanye bathi uDuyaza noma Duyaza iqiniso lelo usisi wethu futhi esimthandayo esimkhonzile la kwa Red Nation esimaziyo futhi nayo ukuthi uneqiniso angitsho yabo nalapho ke ni right kodwa ke mina mengisafuna ukuqala bafowethu ningizwe kahle ukuthi ngifuna ukuqala ngikhulume nobani noThabang lo kade ehlala nayo isiqiniseko angiphikisani nombono wakho sisi njengoba ubuthi wena i-account kaMaduyaza cha nami angiphikisani siyazi futhi uMaduyaza ebesondelene kakhulu futhi naye umvelasi ngiyavuma futhi lapho sisi wami ngiyavuma ukho konke lokho okukhulumayo kodwa ke mengisacela nje leso sicelo ngisicela qala ukuthi ngoba uThabang uyena kahle othintana nomndeni kabani kasiqiniseko umvelasi yabo so inhlelo eziningi uyo ozosazisa ukuthi nje kwenzakalani mase ngazisile nami ngizokwenza ulive kanjena nginitshele bafowethu ukuthi kwenzakalani usiqiniseke umfoko kaMvelase sombeka kuphi simbeka nini kanjani ngizokwazisa futhi la ngenze futhi ama video nje kanjalo nje kuphela into nje engiyicelela yona nje ngiyacela nalaba ke abanamandla abanemali yabona bebethanda yena usiqiniseko bazaxhasa labaxhasa khona ngiyacela ke uma ukuthi bakhona abanye abanamandla abangafuni mhlawumbe ukuthi bevele ukuthi baye bakhipha imali ini bazothula nje beyifake nje imali angeke thina sikhulume ukuthi ubani okhipha imali ubani ngoba siyazi phela la kwa TikTok izinto ziyakhulumisa yabo so ngiyacela nje bafowethu ngivule nje no live lo ukuthi mengizonazisa ngalonto ukuthi nibe prepared mndeni waka TikTok nina enithanda uMaskandi ngizoyibeka nje icace
ngithi nina amabhinca namabhincakazi nalabo abalandela nje umaskandi ukuthi makuthi unaso isifiso ngoba ngeke phela sonke siphumelele siye emncwabeni kaSiqiniseko. Abanye bahlala koPitori, abanye koCape Town, abanye bahlala koGoli, abanye bahlala asazi nathi ukuthi uyobekwaphi njani, angithi uyayibona lonto. Kodwa ke mhlawumbe vele uzoya kubo le kwamaphumulo, uyayibona lonto. Ngiyacela ukuthi loyo ozobe khona bafowethu ozobe khona ukukhipha nje u20 noma u10 aphose esivivaneni. Niyangizwa ke bafowethu, mfoka Mhlongo ke lo isikhove simhlophe esingenaphunga, lo mfana oyisitabane ke lo enikhuluma naye, enimbiza ngesitabane enithi wondliwa umfazi. Awu suka madoda, ekwamnandi ukondliwa umfazi. Ikunjalo ke bafowethu, ngiyanicela ngingaze ngiphume nje esihlokweni, please. Ngiyacela samkelisiwe ningafaki amagama abantu la, please. Ningafaki amagama abantu abakhulu la futhi abaculayo la yabona la. Ngicela mina futhi la sikhulumeni thina njengoba siwumphakathi waka TikTok singabalandeli. Ngicela nje abalandeli sikhulume nje singabalandeli. Singafaki abaculi, singafaki obani, singafaki oChris Brown, singafaki oMichael Jackson la. Mina ngiwuthanda kangaka umaskandi, sikhuluma ngawo kangaka. Umfoka Mvelase udlalile ithuba lakho, unendima lapho, unegalelo lokuthi sikhulume ngomaskandi la kwa TikTok. Yingakho ke omunye mhlawumbe uyazibuza ubani noSiqiniseko, yindaba kumele akhishwe lo 10 cha, uSiqiniseko mfowethu nokuwumuntu ebehlaziya nje umaskandi wenzani kuze kukhulunywe kanje ngomaskandi, kube nezindaba eziningi kanje ngomaskandi isikhathi esiningi la ku TikTok, nanokuthi koma online online sihambeni siyo streama ngoba thina mesithanda ukudownloada sisendelane ko WhatsApp senzeni silimaza abaculi. uSiqiniseko wavela ke yena la kwa TikTok ngoba enabalandeli abaningi, wavela wathi bafowethu ngiyacela ukuthi umculi nomculi mayikhiphile ngiyacela ukuthi singeneni ko YouTube ko Spotify silalele sistreame, yilapho ke umculi akwazi ukuthola khona isinkwa. Ngoba masidownloada thina masidownloada umculo ngoba siphinde sisendelane thina sodwa bese ke lo mculo okhiphile bese yalimala angabi nayo ke imali, bengasakhoni ke ukuthenga amafortune, bengasakhoni ukwakha izindlu, bengasakhoni ukulungisa ezindlini la bahlala khona. So umfoka Mvelase likhulu bafowethu, ziningi into engayikhuluma ngomfoka Mvelase, nani bafowethu niyalazi iqiniso ukuthi umfoka Mvelase izinto eziningi sizibone ngayo lo abhuti ebenikiwe ubuhlakani. Kwasho ukuthi ke unikwe ubuhlakani bengqondo, kodwa ke ubuhlakani bakhe akaze bumenzele mali. Niyabona, siyakhala ke, siyakhala bafowethu, siyakhala, ngiyakhala nami ngiyakhala kakhulu, ngiyanincenga, ngiyaninxusa, ngiyanicela please, 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 asimnikeni bafowethu ithuba sokuthi simnikezeni imali nathi simvalelise. Wesikhova, sanibonani? Yebo sihle, kunjani sibe? Asiyaphele, siyakhala bafowethu sonke. Yeah. Lo mdlalo lo udlala la ku TikTok. Yeah. Wenza ukuthi ekugcine mhlambe sekunaba felokwazi mawukuthi mhlambe abanye bethu bashona sebeganiwe noma sebeqonyiwe izingane zabantu. Kodwa engakhuluma nje kancane nami ngumfananyana nje walapho kwaSibiya. Eniyekeni ukusupporta ngenhliziyo bafowethu, siyakhuza kakhulu. Yebo. Yekani ukusupporta ngenhliziyo ngoba kunje inhliziyo ayiphakelwa negcine senikhuluma izinto engalungile. Yebo. Kunjalo nje bafowethu,
kunjalo president wangena Nkabi yami, ngiyabonga ama-gift. Njengoba ngade ngisasho ke president ububuza izolo ku live wakho, cha kwangempela le ndoda abathi uMvelase ishile emhlabeni ehambile. We president, njengoba ngingene la president wamajongo ukuthi njengoba ngingene la bengizocela nje bafowethu ukuthi lo mfo simsize, sisizaneni, sikhiphe nje o-R10 sifakeni. Ngizoyikhipha mina i-account esizofaka kubo o-R10. Lo mali le masihlangene sihambiseni siyise kwaMvelase kwamaphumulo, la sazi ukuthi vele uhlala khona, ngoba akusiyo vele umuntu wala eGoli, umuntu wale kwamaphumulo. La ngicabanga khona ukuthi vele uyofihlwa khona. Ngiyacela thina siwumndeni wala kwa TikTok senzeni njalo bafowethu, sikhiphe nje o-R10 phela. Ngizoyikhipha mina i-account esizosenda kuyo imali. Ngicabanga ukuthi ngabo kuyothi kushaya obo-1 ngizobe nginayo lo account, ngizoyenza ivideo ngiphinde ngicele mhlawumbe uMaduyaza singeneni la ko live usenzeni, ngicele nje ukuthi siqaleni kwamanje nje sikhiphe nje o-R10 R20 kulaba abathanda usiqiniseko bebemthanda nalabo bekade bemlandela usiqiniseko. Ngiyacela ngizokhipha lo account nje sifake nje o-R10, hayi imali eningi. Kuzophuma kuwe phela ukuthi wena ke ukangakanani ephaketheni lakho. Kukanjalo ngakunika ithuba president. Cha, angibingelele kuMfokamhlongo Bhebhe nesizwe sonke sikaBhunga noMageba noMfokasibiya laphayana uSotobe. Cha, mfowethu wena kodwa ke akusenani. uSibiya ngithanda nje ukukhulumela leli phuzo aselishayile nje wasehlehla. Leli lokuthanda ngenhliziyo kuze kweqe. Ngeke babheka. uTikTok uze kabi wangena einsizweni, izinsizwa zasesezwe uthatha ngendlela umsebenzi wokuthanda amaqhawe noma nje wokulandela umaskandi. Angazi ukuthi sekushintshephi ngoba angikhumbuli kwindidane nebhova siyiqhuba kanje, kodwa ke adlule lapho. Mfowethu esehlweni ufika vele nombono obungibusa, kodwa ngingazi ukuthi ngizoqala ngakuphi. Mina nguMfokazana nje wakaNgcobo wesiphathi obengasondelene kakhulu noMfokaMvelase. Ngoba usuqhamuke nawo kade ngucabanga kushuthi inhliziyo nenhloso ngoMfokaMvelase iyefana. Engingakulindela ke mfowethu ukuthi wenze njengoba ushilo. Yebo. Wenze njengoba ushilo mfowethu, sizophosa esivivaneni, kodwa mina bengathandi ubalule inani mfowethu, ngoba umuntu uzofaka lokhu anako. Mawusubalula ukuthi imali engaka uyabona ukuthi usuya limita kahle hle, kodwa yenza nje umqondo lowo mfowethu muhle. Iqhawe sizoleseka njengoba sasileseka kwezinye ikhathi siluleka mase selibheda seliphuma endleleni, yabo. Osekusalele thina ukuthi esesingakwenza akusekho kuyi ukukhala ngeke kuze kusisize, yabo. Nanokunaka futhi ama-comments alabantu laba asebekhuluma izinto eziningi, umsindo wempukane, angeke kusasiza lokho. Thina nje asisize umndeni kaMvelase phela. Yilokho nje babheka. Siyabonga ke president, kunjalo nje. Awuzame-ke mfowethu uhlele njengoba uhlela. Sithi dudu emndenini kaMvelase nabo bonke abebemthanda. Abebemthanda uMvelase. Mase laba abazogiya ngeke sibenzele lutho.
Kukanjalo ke sekhulumile upresident wamajonga abanye benu ngicabanga ukuthi bayamazi. Kukanjalo nje bafowethu. Kukanjalo ngiyacela njengoba kade ngishilo president njengoba ngidalula ngithi u10 rand ngenza amasibomu phela kuzophuma kumuntu angifuni mina ngithi asifakeni imali yabo omunye phela uzosaba kanti vele uno20 nami futhi angingeni ndawo mina ngizokwenza nje ubulungiswa okumele ngibenzile mina ngoba ngiyazi ukuthi naye umfoka Mvelaso noma ukuthi mhlawumbe mokuleli mina phansi naye bezokwenza kanje. So umfoka Mvelase ushile izolo emhlabeni izolo. Ushone izolo umfoka Mvelase. So ngiyacela ngiyaninxusa umphakathi waka TikTok ukuthi sizameni bafowethu sikhipheni o10 rand noma o20 rand mina iaccount ngizoyiveza okwamanje okwenza ukuthi ngingayivezi